Jeste li znali da kristali u sebi mogu imati utkane određene svjetlosne kodove? Jedan od primjera je gorski kristal, koji je nositelj tzv. Kristalnih kodova. Funkcija kristalnih kodova je preobraziti našu realnost u skladu sa petodimenzionalnim vibracijama. Kristalni kodovi u sebi nose informacije koje mogu promijeniti strukturu našeg fizičkog i energetskog tijela tako da bi moglo funkcionirati u petoj dimenziji. Oni se ugrađuju u strukturu našeg DNK i ispunjavaju našu auru. U ovom trenutku kristalni kodovi pojačano dolaze s viših dimenzija u našu realnost i svjetlosni radnici su ti koji te kodove usmjeravaju u zemlju, stvarajući takozvanu 5D kristalnu mrežu. Ova kristalna mreža će biti osnova energetskog protoka visokih vibracija na zemlji. Ako želiš primiti aktivaciju kristalnih kodova, samo napiši u komentar: ja primam kristalne kodove.